Мајме штора реално мален, тумен дичен још е ка Мари емисија. Poštovani gledaoci, dobroveče. Večeras razgovaramo o osetljivim društvenim grupama i o tome kako im možemo pomoći. Svako od nas pojedinačno, ali i kao zajednica i kao sistem. Oktobar mesec je između ostalog posvećen i borbi protiv beskućništva. Tim povodom razgovaramo sa našim gostom, Igorom Mitrovićem iz organizacije ADRA. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo da krenemo možda od broja ljudi koji su u situaciji beskućništva. Pre svega da kažemo da je vaša organizacija jedna možda od retkih koji se bave ovim problemom. A kad je reč o broju ljudi, prema popisu iz 2011. godine smo imali negde brojku od oko 20.000 ljudi. Međutim, znali smo tada da ta metodologija prikupljanja podataka nije bila adekvatna i da nije dala pravu sliku. Kakva je situacija nakon ovog poslednjeg popisa koji smo imali prošle godine? Da li znamo nešto pouzdanije? Bojim se da će i ovaj popis doneti slične brojke koje nisu pouzdane. I to nije tajna. Prosto način popisivanja ove populacije je realno težak, objektivno težak. Možda, Slavice, da na početku pomenem samo zbog svih nas, da opišem koga smatramo osobom u situaciji beskućništva. To su u jednom manjem broju ljudi koji spavaju na otvorenom i koje viđemo po većim gradovima, nažalost i manjim gradovima. Parkovi, otvoreni prostori. U najvećem broju slučajeva naše iskustvo od 6 godina pokazuje da su to ljudi, gospođi i gospoda, mladi i stari, koji naseljavaju neke napuštene objekte. Tuđe kuće, stare kuće, bez uslova za život, ali makar zidovi postoje. Zatim napuštene objekte nekadašnjih preduzeća, fabrika, gradilišta, tuđe podrume. Nećete verovati koliko naših sugrađana i sugrađanki zapravo živi u ovim prostorima. Oni ne odgovaraju, kad biste prošli kraj njih, ne biste pretpostavili na ulici da je to osoba koja na kraju dana završi na takvom mestu. Malo njih odgovaraju onoj slici beskućnika. Samo mi u Beogradu, sad upoređujem naše iskustvo naspram tih brojki popisa od pre 11 godina. Samo u Beogradu mi imamo 4.000 korisnika. Manji broj njih živi na otvorenom, najveći broj ljudi zapravo su sakriveni, nevidljivi ili teško vidljivi jer žive u tim objektima. Taj broj od 20.000 koji ste pominjali zapravo u najvećem broju obuhvata one koji su u podstandardnim romskim naseljima. Najveći broj zapravo, pa možda 19.500 od tog broja 20.000 se odnosi na njih. Svega 500 je taj popis identifikovao u ono vreme ovih s kojima mi radimo. I taj zapravo broj u podstandardnim naseljima odražava sliku onih koji žive u neadekvatnim, u napuštenim, u nesigurnim građevinama. Tako je. Ovih kojih ima očigledno, makar u Beogradu, sigurno 7-8 hiljada, u Srbiji možda i 50 hiljada, zapravo taj popis nije uspeo da identifikuje. Zašto? Zato što popis pre 12 godina, a i ovaj prošlogodišnji, je popisivao samo ona lica kao beskućnike koji su u trenutku popisa tražili pomoć sistema za socijalnu zaštitu ili su bili smešteni u prihvatilišta, tih nekoliko koji imamo u Srbiji. Mi znamo sada iz iskustva da ova populacija retko uopšte želi da se obrati bilo kome za pomoć i tako ostaje nevidljiva i za državu, a i za građane. Iz ovoga što ste sada rekli, možemo da zaključimo da zapravo mi nikako ne možemo da govorimo o beskućništvu kao homogenoj kategoriji. Tako je. To je možda i dodatna otežavajuća okolnost. Mi tu recimo imamo od tih 4.000 sa kojima smo mi do sada radili, 15% su mladi, do 35 godina starosti. 18% žene. Otprilike 50% najmanje imaju neko oštećenje mentalnog zdravlja ili ozbiljnije oštećenje emotivnog zdravlja, socijalnog zdravlja, kako hoćete. Te veštine komunikacije su prosto oronule i nestale vremenom. To je uglavnom posledica života na ulici. To nije bio slučaj možda pre njihovog odlaska u beskućništvo. 60% njih ne posjeduje lična dokumenta. Zašto? Nekad su imali prijavu na nekoj adresi. Nažalost, dospeli su u situaciju beskućništva, više nisu mogli da obnavljaju ličnu kartu, nisu imali prebivalište. Država je zakazala, nažalost, zato što je
po zakonu Centar socijalni rad bio dužan da ih registruje sa prebivalištem na adresi tog centra, centri dalje oklevaju i onda su na kraju zapravo dospeli u tu situaciju beskućništva koja nije samo situacija apsolutnog siromaštva, već i nevidljivosti. Oni su bukvalno duhovi. Niko ih nema u nekom svom registru, pa da bi se pitali kako možemo da im pomognemo. I to je zapravo najzastrašujuće. Ukoliko ne postoje organizacije koje idu mesecima na teren da bi prvo otkrili njih, uspostavili neko poverenje međusobno, mi zapravo na kraju imamo ljude koji nestaju, umiru na ulicama, kao NN lica budu sahranjivana, a mi nismo ni znali da su postojali, da su bili zapravo najugroženija grupa de facto u svetu, u Srbiji. Pomenuli ste sada samo neke od problema sa kojima se ovi ljudi suočavaju. Taj nedostatak ličnih dokumenta je jedan, čini se, od sistemskih problema, zato što prouzrokuje i neadekvatan pristup zdravstvenoj zaštiti, dakle oni ne mogu da dobiju zdravstvenu knjižicu i da se leče. Takođe, nepristupačnost tržištu rada. Ako nemamo lična dokumenta, nemaju čak ni pristup informacijama šta je to što može da im se ponudi na tržištu rada i to je jedan krug u kome se ti ljudi nalaze. A šta je to što, kada govorimo o tim potrebama, da li uopšte možemo njihovim, da li možemo da kažemo šta je to što je najprioritetnije? Ja, evo, moram da kažem, meni je lično nekako najporaznija činjenica da čovek koji nema ličnu kartu ne može čak ni da koristi usluge narodne kuhinje, je li tako? Oni ne mogu da zadovolje čak ni tu elementarnu potrebu za hranom ukoliko nema ličnu kartu i ukoliko nisu primaoci novčane socijalne pomoći. Tako je. Hrana je broj 1. Oni se nekako za hranu i snađu, iako mnogi imaju dramatične probleme u tome. To jeste problem i naša inicijativa je zajedno sa partnerima iz jedne mreže za borbu protiv beskućništva da se to promeni. Da, narodnim kuhinjama mogu da pristupaju svi koji su potrebi, dakle svi koji dođu. Ne bi ni dolazili da nisu u potrebi. Drugi problem, i to opet logika govori, je da se mora stvoriti makar veći broj kreveta u prihvatilištima ili u prenoćištima. U Beogradu ima prihvatilište od svega 104 kreveta. Prošle godine, pred zimu, otvoreno je prenoćište sa 30 kreveta i trenutno je bilo prebukirano. To govori da su potrebe mnogo veće od toga. Mi pokušamo sad sa gradom da dokažemo da je to veoma jeftina usluga, a velikom broju ljudi će spasiti makar život i zdravlje sačuvati u toku noći. I da ne može biti otvoreno samo u toku zime, već je to potreba u toku čitave godine. Tako da prenoćište i prihvatilište je druga potreba. Ali ono što je najuže grlo koje ste pomenuli smo ga oboje, a to je sporost dobijanja dokumenata, je zapravo glavna kočnica da ljudi pristupe zdravstvenoj zaštiti koja je hitno potrebna velikom broju njih, koji su hronični bolesnici, na primjer. Dokumenta će omogućiti da se mnogo lakše pristupi i smeštaju u domovima, ako ništa drugo, a da ne govorimo o tržištu rada. Verujemo da se to može ubrzati, zato što, evo, mogu da vam ilustrujem to na jednom primjeru. Kako to izgleda? Osoba u situaciji beskućništva pristupi MUP-u na teritoriji gde živi. Zahtev: želim da budem prijavljen ili prijavljena na adresi Centra socijalni rad, jer to zakon predviđa. Molim vas da mi to omogućite. Službenici MUP-a u zakonskom roku izvrše terensku proveru da li ta osoba zaista živi tu gde je opisala, park, ta kuća, taj podrum. Najčešće tu osobu ne zateknu, što je potpuno za očekivati. Vrate se i verovatno u komunikaciji sa Centrom socijalni rad donesu negativno rešenje, odbiju taj zahtev. Mi onda sa našim pravnicima ulažemo žalbu i nakon 12 do 18 meseci Beogradska uprava policije u Beogradu usvoji našu žalbu, vrati na prvostepeni organ, na MUP, i oni donesu pozitivno. Ali umeđu vremenu je prošlo neverovatnih 18 meseci, što je potpuno neprihvatljivo. Ovo sve ipak ohrabruje da nadležni organ, drugostepeni, razume argumentaciju i da je samo, dakle, do usaglašavanja terenskih provera i postupanja kako bi ljudi odmah dobijali to, zato što nema razloga. I zaista govorimo o najugroženijim muškarcima i ženama
koji bez tog dokumenta moraju da koriste, recimo, medicinske usluge ADRE i nekih drugih organizacija i mi moramo da im plaćamo preglede i laboratorijske nalaze u privatnoj praksi, što košta. Dakle, to je skoro pa mogu da kažem nefer prema onima koji sad moraju da plaćaju, a moralo bi to da se osiguranjem mnogo lako reši. Tako da, rešenja su tu iza ugla, ali moraju da se hitno neke stvari promene. Pomenuli ste samo neke od segmenta koji se tiču zdravlja. Međutim, ono što je nekako možda malo ostavljamo po strani, ne samo fizičko zdravlje, već i mentalno zdravlje. I važno je da imamo u vidu da su to ljudi koji su ostali bez podrške prijatelja, porodice, a pritom su izgubili sve. Posao, kuću, stan. Tako je. Sad ste me podsjetili, prva ključna informacija, pored onih da to nije profil ili stereotip na koji smo navikli, da je veoma heterogena, kako ste rekli, ta zajednica, ljudi ne biraju siromaštvo i ljudi ne biraju beskućništvo. Ono je u ogromnom procentu posledica niza nepovoljnih okolnosti koje su se sručile na jednu osobu. Pod takvim pritiskom toliko faktora, većina ljudi bi skliznula u beskućništvo. To je prosto tako. Jedan broj ljudi je naravno izazvao beskućništvo nekim svojim nemudrim potezima i to treba reći, ne treba sad bojiti sve ružičasto. Kad je mentalno zdravlje u pitanju, od onog procenta koji je velik, koje mi zatičemo sa oštećenim mentalnim zdravljem, nekima je mentalno zdravlje koje je oštećeno uzrokovalo beskućništvo, ali velikom broju njih je zapravo to posledica života u beskućništvu. To otežava njihov oporavak, naravno. Evo, naše iskustvo potvrđuje neku globalnu statistiku. Od ovih 1000 ljudi s kojima radimo mi sa partnerima iz mreže, 10% uspe da se integriše u društvo, uspe da se uključi i da bude samostalna osoba koja doprinosi društvu, ali pre svega sama može da vodi neki održiv način života. To je realan procenat. Tako mali procenat je zato što mnogo njih je već toliko oronulog zdravlja, i mentalnog i fizičkog, da on ne može više bez neke podrške trećih lica ili organizacija da živi pristojan život, human život. Ali i kod tih pažljivije ophođenje od strane države i veća pažnja koja se posvećuje, ali od strane građana i građanki, bi pomoglo da se patnja umanji i da se njihov osjećaj prihvaćenosti poveća. Naravno, stručna pomoć je neophodna, ali i tekako mogu i država i građani da pomognu. Vi ste sada pomenuli kroz razgovor samo neke od aktivnosti koje zapravo vaša organizacija pruža i naši gledalci su imali prilike da vide i slike, fotografije, snimke vašeg drumodroma koje je nekako osnova vaše podrške i po čemu ste zapravo vi i prepoznatljivi u Beogradu. Šta zapravo drumodrom znači za ljude koji imaju potrebu da vam se obrate? Ta ideja je krenula od kolege iz druge organizacije i mene koji smo gledali sličan projekat sa autobusom tamo u San Francisco. U Americi uvijek imate te šašave ideje. I našeg uverenja da ljudima koji su u situaciji beskućništva zapravo treba početi nuditi im ponudom kupanja. Ako želite, možete se okupati. Ja znam u mojoj ulici gde živim, kada popravljaju cev, pa 2 dana nema vode, ja se unervozim kao da je katastrofa i spreman sam da dignem na noge sve žive. Ovi ljudi ponekad mesecima se nisu kupali. To utiče na dostojanstvo, na sliku o sebi, na očekivanje od života i na neku energiju, odnosno gubitak energije. Autobus drumodom je zapravo kuća na točkovima. Nekoliko tuš kabina, jedna kancelarija za razgovor sa njima. Dođemo, ljudi već znaju koji su u toj situaciji da dolazimo, njih 100-tinjak. Svaki dan kad izađemo čekaju, okupaju se, dobiju paket čiste garderobe ili nove garderobe, tu mogu i da operu veš i nakon toga taj drugi deo pomoći, nakon što prime paketi i okupaju se, jeste pregled kod naših medicinskih radnika. Oni onda procene da li treba da ih vode i kod specijaliste, najčešće da. I treća vrsta podrške jesu socijalne radnice i psiholozi koji razgovaraju s njima, dobro ih poznaju. I to je jedan dugoročan put oporavka ljudima kao i nama. Znači pažnja koju neko poklanja. I to je osnovno, ali je uvek lepo i poražavajuće kad se setim. Lepo zato što znamo koliko
običnom pažnjom kao građani možemo da pomognemo da se neko podigne. Jer bar osjeti bolje na trenutak. Tako je. Naročito ako je to kontinuirana pažnja. Nismo došli pa nestali, nego smo tu godinama za njih. A onda poražavajuće ili ohrabrujuće zapravo poražavajuće zato što shvatamo koliko se hladimo kao društvo. Mada mogu da vam kažem, Slavice, kada mediji poput vašeg pružaju pažnju i prostor, ljudi shvate ovaj problem za koga prosto nisu imali priliku da ga nauče. Šta je to? Otkud to? Toliko ljudi razumeju i mentalno stanje u kom su ljudi koji upadnu u situaciju beskućništva i ljudi reaguju. Ljudi su solidarni. Ja to moram da naglasim zato što to jeste tako. Kada bi država povukla više, još bi se više kolektivno ta grupa ljudi osjećala bolje i bilo bi im realno bolje. Sa više šanse da se veliki broj njih zaštiti na način koji možemo to da uradimo. Pomenuli ste državu i da bi trebala nekako da unapredi svoje mere i politike usmerene ka ovoj zajednici. Koje bi to bile sistemske mere koje bi znatno unapredile život ovih ljudi? Ohrabrujuća stvar je što je Vlada Srbije, zapravo Ministarstvo za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog Vlade Srbije, prošle godine u ovo vreme pokrenulo konačno razgovore svih iz države i svih iz civilnog sektora na ovu temu. Ti razgovori su otvoreni. Da li će uroditi plodom, zavisi od mnogo toga. Za početak mi smo identifikovali 4 teme i to je odgovor na vaše pitanje. Prvo, da ova lica, ove osobe mnogo brže dobijaju lična dokumenta iz onih razloga koje smo napominjali. Drugo, da se dogovorimo da li svi zaista mislimo isto kad kažemo osoba u situaciji beskućništva. Mora da se proširi taj pojam i da gledamo kako su države koje su najbolje s tim izlazile na kraj to definisale, da malo proširimo. Treće, kako da učinimo usluge lakše dostupnim i pristupačnijim, pre svega socijalne zaštite i zdravstvene zaštite. Ako sad govorimo o pravim sistemskim promjenama, to je ovo 4. pitanje, a to je da se stambeni fond, dakle broj novih stanova, učini dostupniji onima koji su u riziku da postanu osobe u situaciji beskućništva. Mi godišnje otprilike, Slavice, 20.000 novih stanova dobijemo u Srbiji. Ali svega 10% najbogatijih mogu da priušte sebi. Najveći broj ljudi nema šanse da uopšte razmišljaju da podignu kredite, jer znaju, krediti su praktično omča oko vrata. Kako su neke države to rešavale? Recimo, Albanija je to počela da rešava. Tako što je zakonom nametnula investitorima da određen procenat novog fonda stanova dodeli ili za socijalno stanovanje ili za priuštivo stanovanje. To znači da se uzima pod bezbednim kreditima, to jest kreditima koji nisu veliki rizik. I pristupačni su, dostupni su većini ljudi. Investitori nisu propali, država nije propala, nego upravo je pokazala da je odgovorna. Mi očekujemo da ova država prepozna da je ovo realno sprovodivo rešenje i da će dugoročno da smanji krvarenje zapravo, da smanji dotok novih ljudi u situaciji beskućništva. Muškaraca, mladih, žena, starih ljudi. Sada, kao što znate, prinudna iseljenja po sudskim nalozima takođe, nažalost, teraju neke ljude na ulicu, a zato što nije bilo dobrih alternativnih rešenja. Ako već sudski nalog je takav jeste odluka, mora da se spreči da ta porodica, ti ljudi završe na ulici. Tako da to 4. stambena politika, nadamo se da će biti mudrosti i pameti i kod onih koji donose odluke, da se tu popravi situacija, zato što to svima donosi zapravo boljitak. Imate manje pritisak na budžet za socijalna davanja, imate manje patnje ljudi, svi dobijaju. A zapravo je sprovodivo. Imamo, kažem, primere iz okruženja. Mi se suočavamo i sa problemom da i kada imamo primere socijalnog stanovanja, on često nije priuštiv. Imamo problem, dolazi do iseljavanja zato što ljudi prosto ne mogu da servisiraju račune i dažbine koje im pristižu i kada su u sistemu socijalnog stanovanja. Tako je, i to je svima jasno. Koje je rešenje? Rešenje je da se pojačaju ili da se srazmerno ulaže i da se pojačavaju usluge podrške u stanovanju. To košta, ali ako mene pitate sve što znam
iz ovih ne malih broja godina koliko se bavim ovim, a znate i vi, Slavice, je da fondovi kod partnera iz međunarodne zajednice postoje. Ja sam primetio da i realni sektor, poslovni sektor, reaguje samo ukoliko onaj koji treba da povuče lokomotiva povuče na pametan način i to radi konzistentno. Dakle, stanovi, ali i ta neka meka podrška. Dakle, podrška da se usvoje neke, ne samo životne veštine, već da se olakša pristup tržištu rada tim ljudima kako bi primanja povećali, kako bi priuštili sve to. Ili promeniti ceo sistem obaveza onih koji koriste uslugu socijalnog stanovanja. Pomenula sam u najavi da nam je oktobar mesec nekako posvećen borbi protiv beskućništva i vi ste pored Rumodroma imali akciju i obeležili ovaj dan. I u Novom Sadu su takođe organizacije civilnog društva pokrenule akciju, organizacija Kuhinja solidarnosti i evo da vidimo kako je to izgledalo. Ovaj obrok namenjen je onima koje sistem uporno ne prepoznaje, ali koji su svakog dana oko nas. Hrana koju dobijaju u solidarnoj kuhinji im je važna, jer je to usput i šansa za druženje, to jest uključenost, što je urođena potreba svakog od nas. U Novom Sadu postoji ta Narodna kuhinja Crvenog krsta i oni distribuiraju 800 obroka dnevno, ali vi tu morate dobiti rešenje od Centra socijalne rad, znači da vi morate imati prijavu prebivalište, morate imati dokumente ispravno i jednostavno morate proceniti da ste vi dovoljno ugroženi da bi se dobili obrok. Mi kao kuhinja ne zahtevamo takve stvari, nema evidencije, osim tipa ako planiramo broj obroka, svako ima pravo da dobije obrok nezavisno od toga gde se našao i mi nas ne delimo ljude, nema diskriminatorne politike kako, zašto, koliko. Ivan ističe da ta pitanja ne bi trebala da budu važna kada je u pitanju pružanje pomoći, jer u tešku situaciju u životu može dospeti svako, ne nužno svojom odgovornošću. Objašnjava i zašto je teško iz nje se izvući. Sistem sam očekuje kako je definisan da ti ljudi već znaju da su informisani o tim uslugama, koje su inače teško dostupne kada znate i kada ste obrazovani. A kamoli kada morate da mislite gde će biti sledeći obrok, gde ćete spavati, kada se vaša egzistencija svede na to da li ćete imati šta da jedete i vi birate između mesta za prenoćište ili možda jednog toplog obroka tog dana. U Crnoj kući, gde se akcija inače odvija, danas je ipak bilo tek nekoliko volontera, iako mreža organizacije u Novom Sadu koje pomažu ljudima nije mala. Te priče koje mogu da čujem i način na koje mogu da pomognem, jer nekad mislim da je samo saslušati nekoga sasvim dovoljno, zato što ćeš možda i znati nešto što on neće znati, a i kao sam razgovor je terapeutski leči, a i svakako bitno je da postoje ovakve male zajednice, da ljudi znaju da mogu da dođu. Solidarni obrok u Crnoj kući moguće je dobiti utorkom i subotom. Za one koji žele da pomognu u kuvanju ili doniranju hrane, vrata su takođe otvorena. A iako suštinsko rešenje deluje nedostižno, svako od nas je u mogućnosti da pomogne. Ako nikako drugačije, onda ne okretanjem glave od onog do nas. Neka to bude prvi korak. Mi smo u Beogradu sa još 8 organizacija iz naše mreže za borbu protiv beskućništva, koja ideja nam je da što više organizacija bude u toj mreži i da bude nacionalna, obeležili tradicionalno jednim skupom podrške koji ima sličnu parolu niko bez hrane, niko bez doma, niko bez podrške, u centru Beograda na Terazijama, na Česmi, ispred Moskve, hotela. Mediji su to ispratili, građani su došli, bilo je to onako jedno lepo veselje. Naši korisnici su došle, to je bio kazan sa hranom, mogli su da jedu, mogli su da pevaju, da znaju da su malo u središtu pažnje i privuklo je pažnju nadležnih i nadamo se da će to da rezultuje poboljšanjem njihovih politika prema ovoj populaciji. Mora da se bije na više frontova i sa građanima i građankama koje reaguju. Treba biti uporan, pošto ta promjena svesti i informacija dolazi malo sporije do svakog. I ono što mislim da je pravi pogodak je kroz naš pokušaj da napravimo publikaciju sa životnim pričama nevidljivih ljudi. I to građani i građanke mogu da pronađu na našem sajtu adra.org.rs. Zove se bukvalno Priče nevidljivih ljudi, gde je 8 žena i muškaraca s kojima smo mi radili ispričalo svoje priče. I ja kad sam to slušao i čitao, sam se naježio jer sam shvatio da je zaista, to nije fraza, ta sudbina veoma blizu većine nas. Zato što mnogi koji krpe kraj sa krajem, 1 ili 2 plate deli od toga. Dakle,
nemogućnost rentiranja prostora, nema drugu opciju i sklizne. To su nekada mladi koji su odrastali u sistemu socijalne zaštite. Dakle, država se starala o njima jer nisu imali roditelji da se staraju o njima ili su bili u hraniteljskim porodicama. Kada napune određen broj godina, dobiju još malo neku podršku. Nakon toga, velike su šanse da skliznu u ovu situaciju. To su žene koje su trpele nasilje. Bilo im je lakše da odu na ulicu nego da ostanu u toj strašnoj situaciji. Gde su svakako višestruko ranjive. Tako je. To su, mi ćemo reći, fizički radnici, slabo plaćeni radnici koji su zbog takvog režima života izgubili zdravlje, nisu bili prijavljivani, samo skliznu. Mi smo nalazili ljude ispod gomile najlona u šumi, u sred Beograda, Zvezdarskoj šumi. Mislili smo da je možda nije čovek, ne, niti je bio, nije bilo šta koristio, prosto je oslepeo, zato je prestao da radi, oslepeo je i tu se podvukao i komšije su mu donosili hranu, ali ga je neko slučajno pronašao, kontaktirao nas, mi smo se borili sa centrom da ga tretira kao hitan slučaj i država je uz naše pritiskanje smestila ga u dom. Ne možete verovati koliko takvih sudbina ima i svaka je drugačija od druge. Preporučio bih ljudima da prelistaju tu publikaciju za početak. Ja verujem da bi svakako, ako ništa drugo, probudila empatiju prema ljudima. Ono što bih sada da naglasim, to je da vaša organizacija pruža podršku ne samo ovoj osetljivoj kategoriji ljudi. Vi pružate podršku i u oblasti obrazovanja. Ono što je suština ove podrške, koliko možemo da vidimo, to je da vi dolazite deci tamo gde oni žive i pružate podršku učenju. Tako je. Mi živimo i radimo sa stanovnicima tih nasilja sa leve strane obale. Dakle, govorimo, ko zna Beograd, Borča, Ovča, Krnjača, Jabučki rit, Padinska skela, godinama. I malo pred koronu pomislili smo kako da zagolicamo tu dečicu da još više požele da ne samo pohađaju školu, već i da koriste našu podršku, domaći zadaci i sve ostalo. I onda smo napravili ovo, ulazimo u nasilja. Sada je pauza, tako da ova emisija dolazi u pravom trenutku da pronađemo partnera, da pokrenemo taj aspekt našeg rada. To je jedan lep prostor gde oni dolaze, naši učitelji i učiteljice im pomognu da prvo zavole knjigu, pisanje, crtanje i da onda sa roditeljima koji uvek su nam ključni partneri u tome podržimo decu kako bi, kada već pohađaju školu, imali što bolji uspeh, da bi im elan i motivacija porasla, jer znamo, nažalost, kada dete živi u siromaštvu, kada roditelji ne mogu da mu pruže podršku i kada ima mnogo negativnih faktora koji ga guraju dalje od škole, kada pređe iz 4. u 5. razred, velike su šanse da odustane od škole, nažalost. Tako da ovo je jedan aspekt rada koji zapravo je deo jedne veće celine. Mi u Borči, naselju Borča u Beogradu, imamo društveni centar i svi koji žele mogu da posete našu Facebook ili Instagram stranicu Adra Srbije ili Adrin društveni centar, jedno i drugo može, gde je taj objekat zapravo jedno stacionarno mesto gde dečica, mladi, žene i muškarci dolaze i koriste raznu vrstnu podrške. Obrazovanje je početak, ali srednjoškolcima pokušavamo da zajedno sa srednjim školama pronađemo poslodavce kako bi se pripremili već i mentalno i na sve ostale načine da se izbore za radno mesto i da ga zadrže, a mladim roditeljima da pokrenu neki svoj biznis ili se udruže u zadruge ili da se zaposle i što bolje uslove izbore za sebe i svoju porodicu. Mi smo se približili kraju ove emisije. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Nadam se da smo nekako makar uspeli da upoznamo naše gledaoce sa bar delom problema sa kojima se ove osetljive grupe na svakodnevnom nivou suočavaju. I završila bih upravo sa porukom vaše organizacije, a to je da beskućništvo nikako nije lični izbor i da je to društveni problem i da se tiče svih nas i da sigurno svako od nas može bar na neki mali način da pomogne, ako ne, a to je lepom rečju. Hvala vam još jednom i želim vam puno sreće u daljem radu. Hvala najlepše. Rana Romalin, Džiko Averdić Ipe, Đude Saseta i Baktalika i Gote Sen Romalin.